Lai le bolte ha zo se ngai lu salam khan bolwin tuni phana hi hon ei ti ai bol kha lo midang channel en bang ana bol jing question na comment na ong ki pi ho ho ai en tuni phana hi hon in a bol di hi in e bol na di wa hin mas pen te in hi chi ana ve lhung hi tin koi tabang in thil pha an siam koi tabang in pi do na niam ti chu ho content sungai 145 wal video an matan cho si la hi thamphat view tam dom ho la hi question hoi kan la do hi in ji chun ana ve thung so ke kan ti ma sa ve na hi ahin tuni phana sei di highlight chi ha le sei di ho chu mukbang thu a kun hin tin pat na chuting le thingnu live la sa na a chong thu sei di tin la short film thu tin la testimony song thu tin la vlog chunga ki do no jong min chuting la family mukbang thu yong sei di hin tin chuting la galngam thu sei di hin tin galngam chu ita bangham ti ho ki do no cho chama klana chu phalle solfa thu solfa kana upload nin chong chu sei diun teng le wa choyun album kana bolen thu ong sei diun tin teng le thingnu video thu thingnu en video anabol holan sa ho thu ong sei diun tin teng le achai na chu doctor lamtin thang hau ki ma la kan si khumna na chi thu ado na ho hong chu vet du he hello guys doing question hi 1 to 30 na kan la do in ye chun pan ta hote le chau mukbang ha hi number 1 na chu nb dongel kitiana nb dongel ama hin epn sem tia le chau hita na ne thei chu ka hin ki pa pi e david ken khatvei hoi ta in na kan pi na nge chau du lo hil ka hin a hi wanga nang ne hi ka chil ka wale chau du lo hin nb dongel ki pam le je comment hen bol za len khat be be wang chu nei hun pi a chau hi nang ta en hu na lung lu ta khane ki ding wang chu hungai ding hen na ai comment dong zu hen hi chun ip zong le ki mu to pha re hong nan ta na chi pha ting a ding tan ki gon lang chena ba na chu paulam hau kip ek ki ten comment na chun camera quality awat je min background jong hoi deu le kinai sa jep le na khungai so jep chule na hlen le khu bol da le table khu sang jep ting na khathang to kitu sa le chun na paulam hau ki a hi camera quality hi hoilo hin na aji chu phone na ke ka ba hin phone hoi jong kani zo pun gen thi ta youtube account kin to la hi ji chun in he thimin lang ma ban ting le wang choi ta jong hin bol diu hi tiong chu ga sei do in kan timin chu phat ting le camera angle long hi pat na ma hi ji chun mukbang ka bol pat na ma hi ji chun camera angle iti ki tunding ham hoi chu diam iti ne dham tiong kan de bang te kan he pun advice hoi ta nam bol zale na chu ki pa tu kan pung hi chu phat le number 3 pcm pu singson bok mukbang ki bol na chu hin pcm pu singson khatvei nei hin ko bo david kine ate hite david ate hin ahi khabe kan ko din hin ahin la number na nei ta ka number na nei lo di hin nang number jong ka nei ta pun ji chun 8414827282 number ahi nin contact a ikine ate di hi tin phat teng sla aphat wang ki sei the nai pui na abana ds channel na grom mong e lam kai pu next thing lewang malcha green halloween red ho zo hin bolo request ds channel na hin request hi ki pam le jing ni nidang la ke malcha du ta kan hin malcha ka ha ne be se hin sumkong ki na sumkong to se ki yang kana du da nan chu kan ha ne be en hichilai phat lai la chu camera amuk bang ki ti hom lo hin na kalo ha na hotel ane ten la green chili kana ha ne jin ain la tun sung na ka hetan de bangin malchang ka du wang kan thei te pon hi jong le nen request dung zu ya chu malcha san chu khat be red chili chu ne du hin tin nang ha nei tin chu phat le tu a he golang gl kiten gl ai sakpa aman sei chu ipiam tile kanea athaza khamjong nane do pui anyway nang nawale hone tin as ni ha le kilom jing na golang ai sakpa ane he na bol thi tu le jingen anne ha ne lawan tha jong ha din ai je chung kyong khabe be wang chu kikini te la wang chu de umena ai chu comment nong hoisel nen pen view wang phatan bol ji en jong ki pa thu kan phung ne hi chuban le tu ai sei diu hi thinu live thinu en la na sa na live an sa na ho chu comment them ha kan la do kinin hi cha chan na veute number 1 na chu kinale chawang a si akuna chi piung ki se ham ti a hi le
David la sa na thim hone video background hi anum ahoi sanga natural ahi chana min mi tampi na vet nom zo ji ahi thele bon thing la gula no ja video ki kap le jong pui pui te na di ai chi pharong tampi kini la cha phadin na pharong kini han lang ten la camera ang hoi dom DSLR ho kini han lang ni cha chun ki kap ki va han lang guitar ho ki pu na ki bol wang chana hoi di hin hin la chong chi bol thi pha le bol de ti chu chawang asi ken he sa he to pha le Alex hingna kuna ji piham ti ki na hele na thim thon wale bro live ahi tabanga na sa do thon theile recording studio ai ni ti ngi ta dem hungma chaljing hono pathinin pathine bu hon ta hen tampi comments appreciate bol na tampi om wang chun cha kuna chicken na do en ki pam le jenge Alex hingna nga kuna ki paumen mechi live he adi ta chu live he recording microphone ho khum han lang phaten ki bola ki che di hin na hin la tin chiong chu kan nei jo pu phone na recording kan bol hin ji chun khama editing nong de banga chi thelo hin na phone a chu ne app so om thelo hin ya chu chan hin se do an hin til ho jalen chong ki pa thu kan phongin ki nei jo han lang le wang chun che bol the hin na hin la ni chan chun khawi ding lek se na chunga comment aku nai aholim ne ki tantin bana paukam haning episiam tiale tupa album abolo ha thingnu hin ala sa dan cho thi me ti he album hi abole jo phating le album abol na chung ha video ho ip ki sei ham ip comment mam tian ne ve di hin album ha bolin album ning serwa he pui in la group video group na e che ana bolin youtube ma chuna no minte avenum hon avelola na veauti ting la short film ka bolin short film hi episode 1 and 2 bo ka bol na laijin hin la cha chu comments khat kan la do in tial khung sai media aku na hin aman episiam tiale hitobang ki hil na the na hin bol do hi kahin ki pa pi the abana dipa jong kananga ajinge cheers to director producer and crew member ati hin ki pam le jinge tial khung sai media na kuna he che akimu in ki hil na the ahi ding ham tia ska bol hin nang jong na ve to za la ki ne hin til khowin ki pawmin mabana jong hi ki bal no ma hin na hin la pharong ki hauji pun hi chun nang tang tanang do ta tu ni phana ma do no mas hi in hi chun akiting le sanga hoi zol phajo akil na the bol do the di bin kitil kho to jing te tiang ji sa hin ama hi hai le zo phat te sei di hin janu hin amin jong het no me tin jo patin la he du hin ma min hi ki do ma sang win highlight sei la han hoi thing hi ye yo baba ke na na chun pha na hin na ban ma chama ban cha loi tin testimony song khoi thu hi ki na hele ki pam ta in view som 16k views anum ta in chila jong comment 400 comment ana umin 400 bal ano min chila chicken la doi thum ham bokan la doi hen ane thimu tin camera ma khoi ta bai camera khoi ta mi hoi ovin lal boy hau ki ma ku na he ovin lal boy hau ki love song na sa lo di hitam baba to tu matin mi ki do sa la ovin lal boy hau ki love song na sa lo di hitam bro only gospel song bo na sa di hitam matin ai hoya na chi de lap song ka sa lo di ka tingam pu ji chu pharong ini ting leong le na sei thi lo kama ku na ana su do thi mai thi sa chu ki sa thowin te hin la yang le he thi khat bang chu recording tha awang hi ka bol lo di tan hin la live ho awang hi khawe ni ve hi ta chu I character a phat puwa ki sim phat puwa le character hin min na ye chen sa lo di wang ka ti ta ngam pu ki sa thonan te yong lewang chu recording thawang ki bol lo ri tai ti ang chu kan se do hin tin tu phat le aban ve ki no tin ln how keep loi pa david khungsai kan ki pa pi ngai nom jong omi loi pa ineu lai gel do om si chule dislike bol zo si hin na vet nom lo lew vet da mun lang dislike ga bol angai pui head of big fat kong bai ki te hin ln how keep ki pam the jingin ki no kana gel do zo te pui bai ai je chun nangin bang comment ai neu lai wa gi na gel do am tio chun ka gel do ta lo hi tin sela se din no mo sa hin lang ai la contact number description akan koi din no sit te khabe be nin ho pi in whatsapp ma
ti chu kan sei hin ting le this light ball ho in ham ke punna tong he ama ina pu na pe hin ina pu na pe zalen elen hau ke chon ki pathu kan phung he seban le neneo dimngel la chon kan la do kine mani pisiam ti ale gospela zo satu lap song sang he ahi lap song sang ahi gospel lang zo ai mano ki mano ding he ta in ye chon nanga ko nang ta ko na kai kamu zalen chon ki pathu kan phung ye chon gospel la hi isa zom jing thei wa hi le pharo ni ba pathin pha sa le isa zom jing di hi tiong chu kahin se do he chu phala vlog 2 a he do na nyau cha khan la do kinin Alex Cookie na pau or na ham dan wang chu na chi mo tu wa le gam ho wang chu anu je pau la mi thima ki puna chu la ching mi ching yong kai poi ahin la mol ta chu YouTube channel he kin bola hin ni he thim mun lang ise khilang tamai the hin ise kha jong mai the ise khilong mai the chwa chun koidang hi povin ki tabang hin ngam ta hin ki sei pi tu tin na kil to zo tin ye chun hi che comment hin bol zalin ka ki pa kyong khala sam ka ki he to zalin chwa ki pa tu kan phungen chu phat le bekin te boyson cookie a chi pi sei tam ti le zina ne hitam bro ti hin rabal chu ipia ki mangham aman tamham tin rabal phung la ho kap je chun na jong chu hin sei thain tin ji ka nei tai 2017 kuma chun ji ka nei tan twin cha ni ni me ani nya ni me ni ka nei ye he zo chun neu janu ka pomin na ma chun neu janu hin len janu chela mukbang ka bol pinu ji ma ho he zai thim na hin kaloi nu khabe family mukbang chu na bol pitan ma on mu di ka ta sanin chule rabal hi tua sandal ho gari tire ho ai lo le rabal ki man zat jo khun na aki mangin chu phat le he chi man he tam thoe tilanga he product khat na he na zero bam sang langa jing a aban chal kin huitin Anthony khung sai chule lun chungnung baite amani hi comment ki bang thima in answer ta khana kan pe dia man se chi pham koi khuni ham ti na koi khuni ham tele ka khoi ale le sang phai wang kho hin Tamenglong district Zirbam bazara ka kai jiu he district Tamenglong hin ka khumin le sang phai mukto khal na hi ti chicken si do in chu phat le family mukbang a hi pi ong se tam tile a g o u p a go pa cookie man pi siam tile bro gl golang balle kai nahim kati le laigil ka ni jenta nanan ziap do man dan ai te o nana ziap do jana ki thau chu ai golang balle chu kana hi zo tapun laigil ga ni hi kana ziap do dan te comment hen bol zalin na chong ki patu kan phung chu phat le ma ban chal ki noi tin nei kholam chong loi jini pcm tile na cha aneu khu amin ipi hai ati ne nom di hen zo chun kan pamin na kan ko ki ram te boy langin sen nglai ta mama neu ham na mama len ham ke ta lo loi no hi chong loi ho hin ma hen do chu ni pcm nei kholam chong loi ma na chanu neu nu khu amin ipi hai tile ma he be ben amin hi chong hoi sing a hi je hoi sing na chong hoi sing hi ati ji chamai ko tin la hi bo ti ji he ama hi in amin kan seitan na chong hoi sing a hi ye camera bang khoi hita na ban chal ki ni tin ban chal ki ni tin ila chan phau tam lamtin len ama komena kona chi ping se tam ti le nang ho in sung ma ne hi ve ne no bo zai thim mu san nu tam se vo ti mo le zai thim nang do phar ki tai ai zai thim ne mu san nu asia se the wow hello guys ate hello guys welcome to papa channel ga ti kita welcome to papa channel ama ai mu san nu ti hen na ama he kamong tamin achi hin seiding he na hiat ei sanga sei the chota hin tabanin galngam senti vlog ka bolna question tam au me na ai wang question dus ka chu pen le do pun ai na ki pa thu sei tam pi me ji tabang mun hon kap do in nang za la mun hoi mun pha ki me tio tam pi o me en la kan do hi
oven to boy ku kya kuna he so pi ki pa am the ahong theilo or zolo hodin aphachu mama history documentary hitan hi ki pa me ti hen chong hi golu la ya chu tabanga hem golui lai pute pa te khanga kuna chilai mun ku ana se hi je chuna ino de ba ta na ke chen jo pon hi jong le ana umma umi ti ana umi ya cho ki villa hi chi ho dinga chuwang cho di ta story documentary khat hi je chun khat ve dinga kyong ka chun do in amulo hon en movin ki pa om the jen comment a hin bol zalun chung che ki pa thu kan pungen chu phat le lpa mi ki ti hen ama je pc sei tam ti le bro lap song sapa khun hi ham tin nidang la lap song kana sa lungsit lamdang ti ho ku kilanu ki ti ho lam lhung lo tam pi kana sa som ni le sagi tabang lap song kana sa en hen la tun wang gospel ka stai aban chal ki tin len kho thang hau kip info la pa na iti ki zot ding ham hoilai mun chat ham location detail het no me ti na comment sun tham phat kan sei pi ta na hin lai jang to hen ni hen to comment sei thaleng pu let kho thang hau kip info la pa na hi jirbam road na new kai thilman road ko len road chilanga hung phia hele hung ai le kai phun dai ki ti khat men kai phun dai to hangnom ki ho khukom na le sang khukom ma hen pe na khat me kim thang road nen cha hoi chi a hele a kho chu ki thung a kho chu railway mun pat ni hin na 1 and 2 wangai chung pa 1 and 2 hin 1 a chu mai hin 2 chu train station nai hin train station hin cha pa na ki kal to ki na zo le ki kal to wa cha chu langa chu mai hin ipile nongding ngana ki gela hele chun contact phata nin par the ya he pa ti dam he ti dam na ke pun a ki ji dana le khu thang hau ki ti je chen kan sen chu phat la pa sei ki ti khat min pa sei chun pi sei tam ti ai le chom khat zo le me thei hon ki ho a hin ti diu kamu ge gu e me thei hon a he do nai lo ham ti hana a he do nai lo hin te a he jong wa chum thowe call driver ho gari tu kha be ni ve thung thei tan na heong he da ven te yong heong hi ven te he do le wang cho ta ba sei ni chi thu yong he nang do he pa sei nang nei hin do bang ta ai mi tam pi na sei ai chu e mi te gamai go tama hin na hen la enjoy so pi te an mu pha ten la khon a day chat ji hin na howun tin ti za za comment tam pi o me howun tin mandil sa den vin tin ka gamu hi kapu ka pa en pathin ho na ti ki diu hin je chun chilai wang hem sab le leng mle comment sa chun ve na sab le leng ho mle ho ni lo sim the lo ham lo ri ma sim the hi ai lo le journalist song ko wa vet sa the hi ti ho na za za men e chong bol the hi ai la gam gen the ki ji en hau sa khun noi ma ki na chong sa ma hon jong zu club hon kum sin wa ho zo wa ho tho vin en la sim na wang som lo hi te bang ta na en la amun kho thu gim nei ta om jing a he tiang chi ga si do hin tin aban le solfa thu minute jong 19 minutes che ta in ki phat la ma me wa na ve tin paukam haning pin se ki tam de solfa thu a chun ha bolun solfa hi most important hi solfa hello kiti hi za charum ta hi ahi adi ta hi lasa he ho ku kinam sunga de lasa thim tamovin ahin la lasa thim ngan mi tham nong lasa thim mi tham lo yong lasa thim te in apoi mo ta khat wang solfa hi le wang cha poi mo ta hin ye chama ko na chi chu ga ve do hin tin abana chal ki tin wa chen thu video ko he kina le pitam tila ka kai sit lo pin se ham ange yen a rock theni anu me ingai le style dang bol thei tampi jong la pathin wa choi la ho be style jaw da le hoizon te wa chen te pa me style kana bol kham wang ke poina ama nang ve na chu style anu mai the yong le num ta a wa choi na la hi a chu ki pa ta khan sa kha hen style tu lai khang adi ta lang khana se na style long wang chu adi yong tampi nan te na modern style tu lai gam khan tu tan ai lai jong ke chu na pe na wang chu style ti be sa chu na ha gyal de pu yong ki pa ta kana sa ya to wang chu po do khan ai pi chu yong le na ko na comment ki mu za len chu ki pa thu kan phu nge tu phat le wa choin thu a hen lun cha khong sai chu ni pcm ti le bro na album hi ho hi is tv ki tha sa ji tango tin adi la sa the hi la sa la chun public hon mu di tampi na ahin la sum nong sen kit ngain ama ho istv te jong channel ni hivin ama ho hon sum senga hi chi en bol do hin sum cho la diu hin na in chi jing jong chu sum chu ki pizo lo di ta se ding ki pi ko te lo ki pizo din hi jong le ana ki bol zo lo kha ti din na
ahin cha chun khe thi moi tin ahi chu phat le khabi yong chi chung chang chung ai se le pau ne ong ka kin ke opinion le sumi sang khat kalai ti tam hin na ahin ye chun sum nong cho pe ta kan nei lo yang kan pilu pai pai ta pun khe thi mo te chu phat la thing nu la ho thu toy thing nu la video ana tho ho la gospel la na bol ho chu comment them kan lain khatam kan lain chi kan ve te ni chai diu tai loi lu te na ve ha nu te a o chu ka den zogin toast kiti hinna amazon pi sem tile a o chu ka den angai vale la sa zong a thime a acting wang chu apat na hi je in asim akisim che chu next in hisanga hoizo na bol do zo na din pan na pi jing ta hen ki pau me a hi amazon khang dong cha chapang kum so me tum git ham bo na lai na la mel khoi ve na la chen mi pi ling sia da bang ta en a hin lai na ma first day ma hin la de bangin angam nai pon na amazon he cho cha mu in kitil khona na nei jin a thasipun akipa in na eitil khowe tin ala in hi je chun ki pa the je ma ban rong kin bol nom jing a hin la sponsor jong de bangai kum lo hin na gen the te khi je chun ma ban wang hi ama dong hin job jing ding di hin chi thu the na ni ki thu di win ni ki ti win hi tu phal le doctor lamtin thang hau ki ama hi ama chung changa hi la kan sim khumin na chila sim khumna chu comments achai na hite comment hi hung sim do engate thi them hau kip na o ange ye bro nang jong hung ma chalin lang pa thang boy a ding in recording in bolu ngalel hi god bless you kibira patin na recording bowling ana kiti hi recording bowling kiti tampin comments nen bolovin ki pawmen ingai lu zalovin recording bolo hitin ati hin la mi kharin jong recording bowling a tuibo nga min na dukan bola hin shop ma to hin ama sa iko ko win hin la ki langa zirbam langa ki mi je chen zirbam langa kuna la khum dinga cho champura hun di ting la hin na di ta se ding la ni khum na zo khu la khat bu khum je expand to ga ga le na gam ta hi chung chung zo pon kong the phat tu kum wang kase tu kum top lang hi the hin cha ding a chun an ki ko te tiang chu ga ki team ki no hin chuban la si hau kip NFTS channel ama kunai ping se tam tile angi ye Dr. LTT jong dam sot han la MLA ho sang in MP ding zo in mizo sin de sau hite atine adi kyam kana gel ki taina chu MLA kai lo pham chun MP a chu mun tina he ama constituency a chu ama SC sunga chu supporter ang chanum thona dini jona na kai jo punna muntina he supporter na kim ji chun MP en wa hung ding te hen lang hele zirbam phang lang tamenglong district lang hen jong pan na stand kana la pi the be tiang chu pen chei do hin chule miu sin de sa he aban chal ki noitin thangmin lun hau kip episode tam tile angi wale studio a hin record loi yo sai tu min khela ku kinam zo hile please ati na ti se yong mi tam pi au min ai ibol diu ta ting la chun ikido diu he andi ta se dingin Facebook le YouTube akon lyrics sauzo khum di mo ten lyrics kan ta do ding ana ve hotin cha chu correction hello le de sa dan chu se yu tin na se yu chu tam zo ni se yu la wa recording bol diu ipan home diu which is supporter ho ve sa na hin te di chu ama sa kan he do kan he sam san ni ve chu pala china ke jin lalven vai phe na se hi piam tile Dr. LTT fans ho chun support no hitin record sau hite ati he ahi chiwang chu ati ai la nang ho khot hita na supporter ho thu hitan hen la ke wang chu record bowling out ka ki good jing hen la ki bol lo zo lo la hin supporter ho non na gi al wang chu ma tu sia ku na chu panila khom ba ta kana idin khom the ti on chu chaina pena in ki he sau hin tin question 1 kuna question 30 chan ge ki do anangai lhung zo se chunga kin na chon na bon se ke chung wa viewer so zo se chunga ki pa thu kan phung ena hi hin channel zong athip na so ta ya ki bol hin ye chun subscribe bol ma hele long shit ten china subscribe ina bol pe win lang chu ten la video ko zo se he ana vejing te ti hi tim na la sa kan ne he ka ki pa bye bye